Yezu aracyariho, aracyariho, Yezu aracyariho, urupfu ntirwamuheranye aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, karagaciyemo yigire. Inkuru n'impamo, uko Yezu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru n'impamo, uko Yezu bamuvuze niko nanjye namubonye. Uko Yezu bamukubwiye, ndagira ngo mbahe ubuhamya. Umunsi umwe mu isengesho ryo gusabira abarwayi, umusore umwe Nyagasani Yezu yamunyuzeho, Yezu arimo atambagira, nuko umusore atangira gututubikana ndetse ashaka no kwitura hasi kubera yuko yumvaga Nyagasani Yezu amukunze urukundo atigeze abona. Ariko kubera ko yari umusore, yihagararaho nyine bya gisore kugira ngo abantu bamwicaye iruhande batabona yuko hari ibintu bidasanzwe ari kubaho. Nuko Yezu amwegereye agira atya, asa nkaho ashwanyutse, ati ndanyuzwe we, ndanyuzwe we, ndanyuzwe we. Abari bashinzwe umutekano mu kiliziya baza kumufata. Iyo ni inkuru ntashobora kwibagirwa. Narahindukiye ndababwira, ariko uwo muntu mwamwihoreye, niba yanyuzwe nakomeze azanyurwe n'indi minsi yose yo kubaho ikwi. Murumva ko Yezu yaramaze kumutama akantu. Erega bavandimwe, Yezu aracyariho, urupfu ntago rwigeze ruherana Nyagasani Yezu. Aracyariho, Yezu aracyariho, aracyariho, Yezu aracyariho, urupfu ntirwamuheranye aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, karagaciyemo Yezu aracyariho. Ayo mahoro yatanze nawe ayaguhe, kugira ngo nawe we kuzajya uyabara ariko utarayumvise, ahubwo nawe ibyo wabwiwe n'abandi nawe uzabyivugire. Inkuru n'impamo, uko Yezu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru n'impamo, uko Yezu bamuvuze niko nanjye namubonye. Uko Yezu bamukubwiye nawe uzagire gute, nawe uzamubone. Ndabyibuka turi mu seminari, bajyaga abapadiri batubwira uko buri mu seminari bagafite umupadiri umuherekeza, mwajya kugana kuvuga ngo Yezu ni mwiza, Yezu araryoha. Ariko tukumva nyine rimwe na rimwe, ariko se bura ntago bakabya. Ariko ndi kugenda mbyumva nshaje. Yezu araryoha, uwageze kuri Yezu aranyurwa, nta kindi yongera kwifuza.